Rowere ma pacho ka koro jiw mondo wuog oko kendo lar kombe mopogore opogore mag siasa kaka achiel kuom yore mag konyo bero chal ma telo ma pacho ka. Koloso e kinde romo manokelo kanyakla rowere e gwenge ma Inkinye, kaunti ma Kajiado, jalup gavana ma Kajiado Martin Moshisho owacho ni nitie dwaro mar rowere riwo lwedo kendo siro jowetegi e lemo mopogore opogore. Romo ma kamano nyobagi e kar lalruok mar paro e wi thuolo mag rowere e siasa kod dongruok mar piny Kenya. Na mimi ningependa kuzungumza na vijana, sio wa kaunti ya Kajiado peke yake, lakini vijana wa nchi yetu ya Kenya, kwamba wako na nafasi ifikapo mwaka wa uchaguzi wa 2027 kuhakikisha kwamba si kwamba tu watatoa lalama kwa viongozi ambao wako madarakani na mamlakani. Wao wahakikishe kwamba wametafuta nyadhifa hizo na wawe katika vyeo hivyo vya uongozi, na waweze kuhakikisha kwamba nchi yao imeongozwa vile na namna wao wangependa iongozwe. Ile mimi naweza himiza vijana tuweze kutafuta hizi viti ya MCA ambayo inatufaa sana kwa sasa wakati kama hii, na hata wakati 2027 ninaomba waweze kuchagua vijana wenzao.